Marlo Marcial nga kapanisan ni Miss Lelibeth Abadnes. Katulo na yun ano, Ate Lelibeth. Mr. Marlo Marcial and Madam Lelibeth, iyo pagsayaw di namin. Compromise. Oh, saman daw lang alamisa. Challenge na. Okay, dami mga salamat. Dami mga salamat, Mr. Marlo Marcial, at sugad man, Madam Lelibeth Abadnes. Yan ang